nga kakaanak ka, nanti yung abangat, di talubong, sorry, dito'y lubong, gayam. Kaslamat laawanak dito'y lubong, ay na. Kakaslawanak kami dito'y lubong, tati, itsura ni Antiyo kasla pang ibang planeta. Planetang iwat, siguro tinagapwak na inya. Ngamin niya haan, tao ala, dagitoy, baka ibagayo hanak nga tao, kinadakkel tingi. Dakkel lang itingiwat ko, awanan ti sabali nga dakkel kinyak, ngiwat lang. Nya, dagita bitter, adu pa ti dakkel kinyada, hanang nga ngiwat nya, dagita chismosa. Katatangaal daw, kumabla awa lang. Dagiti number one fans na Antiyo. Number one fans. Number one. Number one kaaduda ngay. Kablaawak. Number 10. Manuda ba nga kablaawak aguray? Sangapulo da, gayam. Sangapulo da dagita. Exceptional nga kakaanakan ni Antiyo nga bangat nga nag-exert the efforts. Super duper efforts. Amoy dagita imbagat na English. Google kayo nya. Dagi nga rod, kablaawak dagita top 10 followers, subscribers, kakaanak ka, nanti yung abangat, nga di mardara nga bugoong. Kat dagito'y sa nga pulo nga napili, nga kablaawak. Ado kuma, iti kablaawak, mat amin kayo mat. Ayatan dakmat nga nga nagpiliak lang ti nga pulo nga nag-effort talaga. Effort nga tiket nga sa uwan. Agijay ngay mabasbasa gamit dagita messages, kada comments, kada amin nga kwakot. No magustuhan na, maragragsa ka na. O siyempre, maparparagsak kayo, kidi numaparagsa da, kidi inya ngay, diba? Iso nga kablaawak ida, sige sagagaysag isoda, sige. Kat unaan ni Antiyo nga rod, ni Rachel Luna Peralta iti Macau. Amo yun na apay? Daytoy nga kaanakan ni Antiyo, nang tadti regalo na kinyak. Ay na, dayta ni, naggapo iti Macau. Kitaan nyo dayta nga Rachel. Inikanak ni regalo, baba nyo talukatak, tanong makita tayo niya. So, inikanak ni Rachel iti Bado, nga nagapo ti Macau, naglaing. Tapos, inikanak mat iti lipstick ko. Mayat sa ti kulay na, adaman pagsayo na ni Auntie yun, ay na. Tapos hala nga dagita. Inikanak pa iti shades ko. Nagungat. Ana, kaya't ko nga isuot nga dagos. Dahito nga shades nga intad ni Rachel Luna Peralta. Nya, agore garog ta isuot ko. Nakita nyo? Arap, agkawing di agong ko. Bagay ko ba? Kinadaktal ti Sarming. Agkawin di agong ko. Kayat ko, napintas na iti shades. Thank you, Rachel. Thank you. Mayatsa. So, dayjay, natanggap ko nga rin. First ever nga regalo nga intad ti kaanakan ni Antiyo. Hanggang nga nga personal ni Rachel. Ala, makapakwangay. Limo mag ti pusok. Ngam dagijay message nga ikandak na no ti regalo kada sarsarming kada kwa. Uy hanyo aramidanan. Tikayat ko man lang agparagsak, diba? Nag-joke lang, ide nga ikandak ti regalo si kayumat pinaypay suyo. Itadyo lang na, dagita kakaanakan nyo nga ubing dita Pilipinas, kakasinsin nyo, kakabsa iyo. Itadyo lang nga kwartada, hanyo nga itad kinaantiyong. Agswil-swil duma na anti dito, ay nanayunan ti kis-kis-kis ako nga kasilyas. Iso nga kirkir to the max nanti. Iso handa nga ikan ti regalo.
regalo. Nabagtit dagito. Joke lang day. Handa ko nek ikan ti regalo. Siya akong ti gumatang iti sarming ko niya. Kat, ti sumarno nga kablaawan ng tiyo ni Emily U. Obaldo iti South Carolina. Basta agpili kayo niya. Salamat kini Emily U. Ubaldo. Avid fan. Number 1 nga kaanakan ang tiyo. Isaksakit na nga kananayon. Ipagtagtanggol na. Dagita bashers. Dagita agtatakaw iti videos ng tiyo niya. Agyaman ako na kinyam Emily niya. Diyos timang tarabay kinyam. Kan good health. Kastamat kini Jerome Marquez. Ay, kakayat ko dagito nga kakaanakat. Ay na. Salamat kinyayo niya. Nagaduti agnanagan ti Jerome Marquez baka makigtuda nga isudakat in-mention ko niya. Dahil nga Jerome Marquez makita yo enti member iso na iti page group page. Ay basta agpili kayon. Adagar ti group ni anti yung abangat. Kakaanakan ni anti bangat. Member iso na jay active member, kananayon nak nga saksakit, ipagtagtangguhan kumat nga baybayadan, kat isakit na nanti na niya. Agyaman na kinyan Jerome niya, no, agtaka kayo no sinata nga Jerome, search day jay page nga, kakaanakan nanti nga bangat may saday ta nga Jerome nga nakita dita page, ay group gayam, basta agpili kayo niya, agyaman na matinyam, kaanakan. Kastamat kini Freddy Hermosora Tayuan. Agyaman na kinyam kaanakan. Francis Adonis A. Soriano. Thank you. Kani Benis Jobul. Benis Jobul bati bigkas na day tanagan mo. Ang kuunay nga kwang Benes. Kana dapat may isa nga hangko unay nga maibig ka sa adya apelyido na nagrigat nga member mo so na ti kakaanakan ni anti nga bangat avid kaanakan avid fan nga kuna Rachel Tibodyo ko mo nagrigat na makulkul iti kwa panunot ko nga agbigkas na apelyido na ko mo nya nakaasawa siguro iti kwa foreigner. Kani Fleur Deliz iti Virginia Beach, Virginia. Di ba nga banda ti Virginia Beach, Virginia, US ba dayta? Basta Fleur or Flor Deliz tinagan na. Agyaman na kinyamat kaanakan niya. Thank you. Ken top 9 nga fan or kaanakan na anti yung abangat. Daytoy kananayong kumabasbas sa ti comments na dita YouTube channel ni anti yung abangat nga anti bangat. Baka kayo pinaka-subscribe, ag-subscribe kayo na. Kananayong kumabasbas sa ti comment na nga awan laket basta video kadadjay agsursurat iso nga na nakita nga kanan iso nga kahit kumakablaan niya ni Jimmy Lapareho. May sama lang siguro ti Jimmy Lapareho dita YouTube nga agkom-comment agita videos ng tiyo niya. Agyaman na kinyam kaanakan nga kananayon ka nga agcomment ka kananayon na agcomment ka nga kananayon tap no sumaro nga agkablaawak no makaabot ng tiyo ti 50,000 subscribers. Kaya yo kading nga mapaabot nga 50,000 subscribers na antiyo. Lumabutan ti 50,000 subscribers, agkablaawak dagita, nalaing nga ag-comment, nalaing nga nya ba tibagak, basta nalaing nga ag-comment, ti videos nanti yun nya, kablaawang kayon to, inote ko dagita nagan nyo no, ma-mention kayo niya. Kat, last but not the least ni Arlene Alvarado iti Milan, Italy niya. Dayta nga kaanakan kananayon nga ag-share iti videos ng tiyo. Active mat nga ag-comment dita group na nga kakaanakan nanti nga bangat kan ta page na pati ta YouTube nalaing mga comment nalaing dagitoy nga kakanakan agyaman na kinyayon niya si kayo nga top 10 followers top 10 subscribers kakanakan kan fans na anti nga bangat
Pasensya, nagigayhan ko nga na-mention. Sigurado, dati top 11, top 12, kas dyan, nga na top 1,000, nga kanantiyo kat, hangkong ngorod nga ma-mention amin nga. Agi lang nakatawag tawag dito, pansin ko. Adi nga, nabasa, naragsakan na, kas dyan, so nga, sikilang na-mention ko tata nga video. Nga, babaan nyo, taag-mention, tumanan iti adupay, nga avid fans, kan subscribers, kakaanakan ni Auntie yung abangat niya. Daytoy lang nga ro, daytoy nga pakablaaw, dagi diyan pa yung nakasubscribe, ag-subscribe kayon, nya. Kano, adaman ta mo yung agre-re-upload, kan agtakaw iti videos ko dita Facebook, nga i-re-upload da. Ibagayo kinya na Auntie yun niya. Tano, kwa, mabagaan ida. Mabalindamat nga damagan kinanti yun, no? Mabalinda nga i-share or i-post. I-re-upload niya. Kasi lang matidawdawatan na antiyo niya. I-share yun lang nga i-share. I-share, i-copy yun video sa'yo, i-share taba Facebook. Mabalinday ta, no, saan. Ipopost ko mat. Di tayo yung page ko nga Ilocano Funny Phrases. No, makita yun. Mabalay nyo i-share. I-share lang. Don't re-upload. Copyright infringement. Dayta niya. Sige nga ron. Kakaanakan, Antiyo, nga kalkalding. Nga dati dara na nga bugoong. Bye.